What's going on, nerds? Shazwanendra right here, and let's talk comics. What's going on, nerd? Ini Let's Talk Comics with Nendo. Kita sembang komik tanpa tapisan. Superhero bangkit, filem penuh muslihat, teori panas, cerita panas dari panel ke multiverse yang syarat. Jomayan. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, comics, comics. Let's Talk Comics, man. Aku tengok cerita ni pun aku mengamat. Welcome back, ladies and gentlemen, and welcome to Let's Talk Comics with Edo. Macam biasa, yang siapa belum subscribe to this YouTube channel, please subscribe and make it into 5,000 subscribers by end of this year, InsyaAllah. Okay, macam biasalah, tiap-tiap minggu untuk bulan ni sampai bulan Mei, InsyaAllah aku akan buat Daredevil punya spoiler review ataupun spoiler talk. Macam biasalah, siapa belum tengok Daredevil Born Again season kedua ni, kalau korang nak avoid spoilers, korang boleh datang balik lepas korang dah tengok, ataupun yang siapa nak binge sampai habis, siapa yang nak binge atau tunggu semua episod keluar dan nak binge watch this series, then korang boleh datang balik jugalah in the future kan. But yeah, sebelum aku mulakan pasal Daredevil ni, aku nak bagi korang satu fun fact tentang Teenage Mutant Ninja Turtle, man. Aku tahu Teenage Mutant Ninja Turtle is technically a different IP, bukan Marvel. Tak salah aku dia dalam apa komik IDW ya, ataupun ya, betulkan aku kalau aku salah. But yeah, the reason kenapa Teenage Mutant Ninja Turtle jadi Teenage Mutant Ninja Turtle is technically diorang ada buat macam, diorang actually Ninja Turtle ni is like a, I wouldn't say a parody lah, ataupun macam maybe an Easter egg of Daredevil, because kalau korang tahu Daredevil bila jadi buta tu is because of this minyak yang radiated kan, radiation yang minyak something like that. And then benda tu bila dekat Daredevil, yang belen-belen tu jatuh kat dalam longkang tu ada turtle, and then diorang pun affected, and then tikus tu pun affected jadi Master Splinter. And yeah, and also nama villain untuk Daredevil ni adalah The Hand. Ninja Turtle punya villain pula nama The Foot. It's just a minor Easter egg lah kan. But yeah, it's just fun fact. But hari ni kita tak nak borakkan pasal Ninja Turtle. Aku nak borakkan pasal Daredevil Born Again season kedua, episod 2 dan episod 3. First of all, aku suka gila bila Marvel buat macam ni, keluarkan 2 episod serentak. Aku harap diorang akan buat macam ni lagi. First of all, episod 2 ni, aku nak cakap pasal Bullseye, okay? Honestly kan, daripada season pertama of Born Again, aku rasa they should stop doing the rose dengan Bullseye tau. Aku tak faham kenapa bunga rose ni ada kena-mengena dengan Bullseye. Bullseye bukan ke kau tunjuk macam apa, yang dart tu ke, ataupun yang bot dart tu ke kan? Kenapa ke tunjuk bunga rose? And yang siapa tak tahu, Rose ni sebenarnya adalah anak pada Wilson Fisk. So kalau diorang buat macam gini, and then nanti kalau diorang decide untuk buat The Rose, dah tak boleh buat, because bunga rose ni sekarang is Bullseye punya macam hint, kau tahu tak? Bila kau nampak bunga rose ni, that means kau akan dapat Bullseye macam tu. So aku tak faham, diorang buat gini banyak kali daripada season pertama, yang episod ni pula. And then also bila Vanessa tengah tidur, nampak bunga rose tu pun ada kena dengan Bullseye. So aku tak minat benda tu, and aku rasa they should stop it. And also satu benda lagi aku nak complain Bullseye, kira Bullseye aku banyak complain is aku harap Marvel tak buat dia jadi anti-hero lah. Yeah, because kita belum dapat cukup tengok Bullseye ni jadi menace kan. I mean season ketiga of Daredevil kat Netflix tu pun dia tak pakai suit dia pakai suit Daredevil. And then yeah, it's very, aku tak tahu lah, I mean maybe because ada new fans of Daredevil bila Daredevil masuk Disney Plus ni kan. So we need to see him being a menace more. Besides, season pertama kita cuma nampak Bullseye 2 kali je, episod pertama dengan last episode. And then this one pula, so far kita just dapat small moments of Bullseye attacking the anti-vigilante task force semua. Yeah, but
honestly, walaupun aku ada banyak benda nak complain pasal Bullseye ni, aku still rasa yang Bullseye punya build up in this season is way better than Muse punya build up season yang lepas. Kau faham tak? Because kita dapat tengok Bullseye, gunakan dia punya power, attack semua AVTF tu semua, and then yalah, basically kita dapat tengok he using his skills lah. While Muse punya build up tahun lepas kat season pertama, it's just macam dia bekas the painting, and then kita tak nampak Muse in action sangat lah. But for this season, Bullseye memang baik lah. Yeah. Bila kita tengok yang Bullseye ni dah so-called comeback kan, kat dalam episod ni, kita boleh nampak yang Wilson Fisk ni cuak man. Sebab kita tahu yang season sebelum ni Bullseye cuba nak bunuh Wilson Fisk kan. So to see Wilson Fisk macam cuak gila bila Bullseye hunt for Wilson Fisk, aku rasa kelakar. Yalah, sebagai kingpin yang orang semua takut kan, and then dia pun takut. Yalah, aku faham he's a politician now, dia tak boleh buat cara gangster kan. So whatever he needs to do is he needs to make him look baik tau, and likeable. That's why dia macam back Matt Murdock untuk comeback, because dia seorang je tahu yang Matt Murdock ni adalah Daredevil. So kalau Matt Murdock comeback, maybe Matt Murdock dapat save his ass, and dia pun tahu Matt Murdock ni so called save his ass in the last season bila Bullseye tembak dia tau. So yeah, and then aku lupa macam mana aku nak explain pasal kenapa dia nak Matt Murdock kembali kan. Yeah, but because technically Daredevil is a vigilante, so it will like so called spoil dia punya plan for this vigilante, because sekarang ni diorang dah ban vigilante. So if Daredevil is back atau Matt Murdock is back, then what's the point of the AVTF kan? I don't know man. Ini semua game Wilson Fisk lah. Yeah, so far aku nak cakap episod pertama ni is a good balance of drama dengan action, because at the start of episode kedua kita dapat straight action. Straight action. Lepas tu in the middle, memanglah aku faham bila orang cakap cerita ni slow lah, banyak berbual lah, but macam aku cakap tadi earlier on, dia punya perbualan pun still acceptable, because he got me hooked and buat aku interested on what's gonna happen in the future episodes and whatnot. Also action scenes je, yalah, like aku cakap, starting and the end, aku rasa okay kot kalau Marvel stay this pattern, starting the action, lepas tu the relax jap, and then last part the action lagi. And honestly, aku quite bersyukur juga, because dah episod 3, dah 3 episod keluar kat for Daredevil Born Again season kedua ni. Setiap 3 episod kita dapat tengok Daredevil in action. Aku tahu yang that time sebelum season kedua ni keluar, ada some rumor mengatakan yang episod pertama dan episod kedua dia agak slow sikit, which aku can still see that. And aku agak risau, because kalau diorang cakap slow, ada chance Daredevil tak muncul. Tapi so far dia muncul setiap episod, so aku still okay lah. Ya, cuma yalah, bila part diorang berbual-bual, aku macam agak lost sekejap in a moment kan. But I mean, you are watching, you are streaming it, kau boleh rewind balik and then dengar lagi sekali kan. Even kalau kau dah miss out, kau boleh tengok balik. In fact, I'm gonna definitely rewatch it again minggu depan sebelum episod 4 keluar kan, because aku tengok episod pertama lagi sekali semalam before these 2 episodes keluar, to make myself more understand about this series. And yeah, one more thing aku nak cakap pasal Wilson Fisk. Ada satu scene ni yang dia marah gila sebab leak kan, dia punya agenda tu kena leak, and then the sound ni Daniel. Yang kelakarnya, dalam banyak-banyak orang dalam banyak pekerja dia yang dia ada ni, dengan Daniel ni dia boleh lembutkan hati dia. Macam aku rasa Daniel ni PR bagus tu. Like orang-orang macam gini lah yang eventually akan naik pangkat kat company-company luar sana tau. Dia pandai bodik sah. Big ups to him man. Walaupun dia punya karakter macam sampah kat cerita ni, tapi so far aku suka tengok how dia macam dapat convince Wilson Fisk lah. Wilson Fisk tadi simple je mat. Siapa kau akan protect ada company ni? Member jawab
Kau lah siut lepas service macam okay. Simple je. Yeah. Oh, and also Angela Del Toro kan, White Tiger yang apa, Hector Ayala punya anak saudara tu. Damn, dia punya scene tu, oh my god. Aku yakin dia akan, you know, jadi White Tiger kat dalam that moment lah. But walaupun there's no much action in that scene, tapi bila dia cuba nak stop neighbor dia from curi wine tu, it was, oh my god, it was thrilling, especially bila the AVTF tu masuk, and then maknya si Angela tu cuba nak stop tu polis kan. Aku ingatkan mak dia gunakan power White Tiger tu, tiba-tiba macam polis tu boleh calm down semua. Tapi siuk betul, polis tu boleh tengok kat mak dia, lepas tu cakap, oh ni adalah harassment, ambil kau, aku arrest kau. Itu benda aku macam siut lah. Lepas tu bila all those people cuba nak stop tu AVTF kat luar kedai tu kan, seriously rasa macam kat comic Devil's Reign lah. Like everyone is trying to like, semua orang dah macam cuba nak boycott ni benda, and then semua macam satu hati tak setuju dengan this movement kan. Oh, aku suka gila. And then yeah, this seriously rasa macam kat comic book lah. And that moment betul-betul buat aku realise yang macam, okay, this is what I want for street level, man. Aku salah, Spider-Man can't even live up to this level tau of Daredevil, because we've been begging for Marvel untuk buat Spider-Man ni street level kan, but Daredevil street level memang, oh my god, aku tak tahu. Aku just harap Spider-Man New Day ni akan live up to this level, even though kita tahu yang dia akan jadi mutant lah, jadi main spider whatever kan, but damn, Daredevil memang wow, terbaik lah saya. And it's only episode kedua tau. So far aku dah enjoy gila sah. And in fact, maybe aku akan cakap season kedua ni is way better than season pertama. I don't know, man. Yeah. Also, lepas tu kita dapat Angela so-called macam foreshadow her being White Tiger kan. But aku akan sentuh lebih pasal White Tiger ni kat episode ketiga pula. Tapi yeah, benda tu buat aku excited because Hector Ayala pun dah mati. So we are really hoping to see Angela be the next White Tiger kan in this series. Even kalau dia muncul kat Spider-Man pun aku happy lah. Yeah. And then cut to the final scene of this episode. Oh my god, Daredevil series memang tak pernah mengecewakan dia punya fight scenes. Daripada kat Netflix punya Daredevil sampai Disney Plus. Okay, no, daripada Netflix masuk She-Hulk, masuk Echo, even kat dia punya series sendiri, fight scene dia memang gempak sah. Cara dia gunakan dia punya Billy Club tu semua sama gila macam kat comic shoot. And then bila dia nak cuba sokok tembak polis tu, lepas tu dia turn on flash dia seperti ada kan, lepas tu dia senyum. That is straight up from the comics, man. Kalau kau tak tahu, Daredevil ni walaupun dia macam serious ni karakter kan, Mamat ni ada humor, man. Kat dalam comics banyak kali dia buat kelakar, tapi dia punya lawak is so-called macam dry humor lah. Dia macam nonchalant tau. Dia tak macam Peter Parker atau Wade Wilson kan, where setiap kali bila dia fight dia akan bagi quick semua. Tapi Daredevil ni, dia bila masa dia fight dia akan senyap, and then dia akan serious, and then dia akan mengah-mengah. No lah, kat komik tak mengah macam tu lah. Tapi there are moments yang kita akan dapat Daredevil buat lawak. Dia bukan buat lawak tau, dia macam nonchalantly, even if that's really a word lah, nonchalantly buat lawak. Kau faham? Macam gini lah, dia cuba nak tembak polis tu, lepas tu dia senyum. Aku suka gila that scene. So far the fight scene is perfect. Cuma satu benda je lah, I mean, episode sebelum ni aku nampak kat Twitter ramai orang complain about the lighting, about the colour grading kan. Aku at first macam, alah, itu cerita dah best, apa lagi korang complain. Tapi now I get it why orang complain, because aku tak tahu, aku really dislike the lighting in this series, because dia macam foggy tau. No pun intended. Dia macam berasap. Kalau kau tengok betul-betul yang that scene kan, lampu dia macam so freaking bright sampai kan dia jadi berdebu atau berasap lah. You know what I mean? Yeah, so dia macam agak distracting benda tu sikit. And also the contrast is not really there. The blacks, aku tak tahu, maybe TV aku is not OLED ke apa kan, but you can really tell that the blacks are not really showing the black colour.
Dia macam greenish look. So aku rasa that's that lah for episode pertama, episode 2 for Daredevil Born Again ni, season kedua. So far aku suka gila. But now let's talk about episode ketiga pula. So episode ketiga ni memang sama lah. I wouldn't fake it and say the best gila. But dia punya pacing sama, perbualan dia sama, pace dia yang macam aku cakap sama. And dia punya sequence of fight scene dengan dialogue scene semua sama. Starting, middle berbual, ending fight. And aku still terima juga. And for this episode, aku rasa if I can remember correctly, dia tak ada really a fight scene at the start. Tapi kita dapat tengok yang Karen Page bagi tahu Daredevil yang dia dah tangkap one of the AVTF punya member. And that guy is on Daredevil side. Dia tak agree dengan Wilson Fisk punya agenda or whatever. So dia cuba nak expose, and then dia cuba nak tolong Daredevil lah. Tapi this scene, bila aku tengok kan, Daredevil keep on jerit, "No, you're liar, you're lying." Aku macam, asal dia, kenapa dia jerit-jerit kenapa dia cakap Mamat ni tipu, sedangkan dia boleh tahu Mamat ni jujur ke tak. Because walaupun aku tak ada power Daredevil, I can like sincerely tell yang this guy is being honest, yang dia cuba nak tolong Daredevil. Tapi lepas kita nampak Daredevil jerit macam, "No, you're lying, you're a liar." Lepas tu Karen Page, he's telling the truth. Itu benda aku macam kelakar siap benda ni. Like I said, member ni dia serious, dia nonchalant. Tapi at some point in the comics, member still akan buat kelakar juga. Tapi dia kelakar macam very dry lah. Dia macam punchline dia macam bagi macam tu je tau. Like out of sudden. And aku suka that kind of humor, especially kat Daredevil ni. Dia macam shoot lah. And then walaupun aku tak tahu whether Daredevil ni rating dia adalah PG-13 ke M18, but the cursing is chef kiss lah siap. Because I mean aku tak galakkan orang maki-maki. Cuma tempat dorang letak untuk Daredevil maki atau any characters in this series untuk maki kan, memang cantik gila cara dorang deliver. Because okay, macam DC I'm not trying to like hate on DC or whatever, tapi kalau kau compare Peacemaker dengan this series, aku rasa Peacemaker terlalu lucah and terlalu banyak maki dalam setiap episod. Dia dah rasa macam they are forcing it untuk bagi tahu audience yang this series not for kids. But for Daredevil, bila kita nampak Daredevil maki dalam suit Daredevil dia, aku rasa macam dia macam terkejut macam benda maki so dia rasa macam the impact is there tau. And for Deadpool pun memanglah Deadpool ni mulut macam puaka kan, tapi I feel like it's too much lah untuk the curse kan. Ada macam dia rasa macam cerita X-Men First Class bila Professor X dengan Magneto cuba nak recruit Wolverine, lepas tu Wolverine cakap F off kan. Ada rasa macam itu. Because throughout the whole series throughout the whole episode, kita tak dengar orang lain maki. Cuma bila Daredevil maki tu dia cakap, shit lah, sedap dengar. And then oh my god, Matt Murdock is freaking jacked. You know, aku tahu dah a few times lah Matt Murdock buka baju kan, but this time aku tengok dia macam rip gila . And siapa tak tahu, Charlie Cox ni bila dia baru-baru mula berlakon kan, dia berlakon cerita Stardust tau. Aku tak tahu korang tengok ke tak, tapi Stardust ni aku tengok bila aku masih kecil tau. Back then, who would have thought Charlie Cox, someone who looks like a geek, would play a hero dengan badan jack. Korang pergi Google, korang tengok. Tak ada cerita tak payah. Aku akan letak gambar dia. Aku akan letak gambar Charlie Cox masa dekat Stardust. Mat selenga gila. Aduh, aku tak nak hina lah kan, tapi you know what I mean lah. Bila kau tengok appearance dia, kau tahu macam Charlie Cox. Okay, kalau aku were to travel back in time, bagi tahu korang cakap, this guy is going to be Daredevil in the future, korang mesti akan macam, siut, kau nak compare dia dengan Ben Affleck ni lagi sesuai kot jadi Daredevil. Tapi bila aku sekarang tengok Charlie Cox jadi Matt Murdock ni, Ben Affleck pun tak boleh, tak starafas . And I mean okay, we are talking about the body right now, but kita tahu yang Matt Murdock dalam comics is a redhead.
Tapi kat dalam this series dengan kat Netflix, kita nampak rambut dia sebenarnya brunette. And benda tu kita semua dah lupakan because how good the series is. So yeah. Aku tak nak cakap banyak pasal dia punya drama scenes because honestly aku pun dah lalai juga. I will need to watch all over again sebelum the finale, and then maybe finale aku akan invite Amber Heard ke Fit Nielsen ke Semboyang ke untuk borakkan semua balik, borakkan the whole series balik. So ini just a brief summary of what aku rasa for this episode lah. And let's just cut to the final scene lah. Because damn, Daredevil kat dalam, aku bukan cakap dalam episod ni lah, aku just realise daripada mula kita dapat Daredevil kan, he's freaking brutal sah. And aku rasa Spider-Man pun tak macam ni sah. You know, the only time kita nampak Spider-Man brutal was in No Way Home. Bila kita jangan cakap satu minggu atau Andrew Garfield kita cakap pasal MCU ni sekarang. Kita nampak Spider-Man ni brutal bila kat No Way Home masa Aunt May mati je. Itu je. And also bila kat apartment tu lah. And technically it's not really that brutal. Yang brutal pun was Green Goblin. And yalah, I mean dia kasih tibai pakai dia punya siku kan. Itu pun aku dah macam wow. Tapi I mean Spider-Man is aku first favorite character, second is Daredevil. Tapi bila aku tengok fight scene Daredevil ni, even aku, dia punya fight scene was so good, aku sampai tengok balik kat YouTube kan. So bila aku tengok fight scene ni kat episod ni, aku macam damn, aku kalau jadi AVTF ni, aku quit saya. Kena tiba Daredevil sakit. Member tak ada super power, that's why dia mengar-mengar. Dia punya Billy Club je, aduh, aku tengok sakit saya. Damn, seriously ya. Yeah, and this fight scene aku suka gila because finally man, at the end of season 1, kita akan nanti at the start of season 2, kita akan dapat tengok Daredevil dengan other vigilantes fight dengan AVTF, tapi diorang skip benda tu. And aku, that is like the biggest complaint aku pernah buat for Daredevil Born Again series ni. But kita dapat a glimpse of team up of vigilantes kat dalam this scene man. Daredevil dengan Swordsman fight side by side untuk selamatkan the other prisoners. Oh, first of all prison yang Wilson Fisk siapkan tu, shoot lah, tak ada hati perut sah. Dia buat macam kat dalam kandang binatang macam siap betul. I mean kita dah pernah nampak this cage kat season pertama but to see ramai-ramai terperangkap dalam cage ni reminds me of cerita Planet of the Apes dengan cerita-cerita yang dorang kidnap anjing ke, you know, stray dogs kan, letak macam tu. Dia macam gitu sah. Tak baik tu Wilson Fisk ni. Yeah, anyways, the fight scene antara Swordsman dengan AVTF, Daredevil pun sama. Oh my god, seriously, it reminds me of the Defenders series juga, because the fight scene memang kepak gila. Cuma problem dengan this fight scene is that aku tak berapa minat dengan dia punya cinematography lah. Dia agak memeningkan. I mean I get it, they trying to like buat Daredevil punya sensors or whatever, tapi the zooming in, zooming out, dia agak memeningkan. Aku nak tengok a proper fight. A good cinematography for fight scenes I would say is John Wick. Dia gunakan wide angle and then dia kasih nampak everything that is going on in that fight scene. So for this scene aku rasa macam it could improve. Cuma yalah, whatever it is still a good scene lah. But this is a problem dengan Daredevil series so far street level. Okay, kita jangan cakap pasal MCU street level. The problem dengan Defenders kat Netflix ni is that the only person yang ada suit and look stupid is Daredevil compared to Luke Cage, Jessica Jones dengan Iron Fist kan. Diorang just pakai civilian clothes man. And kita tahu kat dalam komik Iron Fist pun ada dia punya suit, Luke Cage pun ada dia suit, Jessica Jones pun ada dia punya suit. Tapi kat Defenders ni diorang buat macam street level sangat, sampaikan semua tak ada dia punya iconic suit, cuma Daredevil je. So it looks funny. And they are repeating it again for this episode for Daredevil Born Again. Kenapa? Because the only person kita nampak yang pakai suit is Daredevil. I mean yalah, I get it, Daredevil pun tengah selamatkan Swordsman dan Swordsman masuk prison pun dengan pakai coat. So kita nampak Swordsman fight dengan coat and dia tak ada pedang dia pakai besi yang untuk lock tu cage kan. So aku faham je. Tapi bila Angela masuk, aku dia akan macam bukan ke dia dah dapat amulet White Tiger tu, kenapa dia tak pakai suit dia? Rupanya dia setakat pakai dia punya tangkal and then
ada some hint of White Tiger punya design kat dia apa neck apa bandana whatever, aku tak tahu lah. But yeah, so aku harap in the upcoming episodes bila kita nampak ada vigilantes fight together dengan fight side by side untuk defeat this AVTF, aku harap diorang pakai the accurate suit lah. Macam aku tengok Saucepan dengan dia punya suit, White Tiger dengan dia punya suit, you know. Jessica Jones, of course she's gonna appear juga, but I mean she's already iconic wearing the biker jacket, and so it's fine. Cuma yalah, I mean it's in the MCU, we need to see the comic accurate suits, man. Come on. Yeah. So yeah, aku rasa tu je. Yang penting kalau Saucepan tak pakai suit dia pun, aku just need Angela gunakan dia White Tiger suit lah. That's all. Because White Tiger, Mat, kau nama White Tiger tapi kau pakai vigilante suit, aku tak faham. No, kau pakai civilian suit, aku tak faham. So yeah, what are your thoughts, man, tentang Daredevil Born Again season kedua, episode 2 dan episode 3 ni? Kau rasa suka ke tak suka? Macam personally aku suka gila. I mean maybe aku just bias lah, but yeah, so far aku enjoy this series. Comment down below what are your thoughts. And also jangan lupa subscribe to this YouTube channel, dengarkan podcast di Spotify, follow aku di TikTok dan juga follow aku di Instagram. Dari itu, yeah, go and watch Daredevil Born Again season kedua. So right here, let's talk comics. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.